اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اوبل فيكتورا 2001 جايه فيها مشكله في الفتيس الاوتوماتيك. دي الاعطال اللي متسجله اهي، تمام. 4 اعطال اهم. الحمد لله الجهاز فصل، اشتغل تاني اهو، تمام. اشكر الله وصلى على النبي. ارفع كده عربية. بص بص بقى كده الضفيره بتاعت الفتيس هنا كلها ملعبكه اهي. اهو تعال اوريك حاجه كده. ارفع يا باشا، ارفع. بص كده يا باشا، هنا كده ده الكوبلن شايفه اهو. شايف الفيشه بتاعت الفتيس الاوتوماتيك فين؟ تعالى في مكانك كده رجلي واحد. شايف الفيشه بتاعت الفتيس الاوتوماتيك فين؟ شفتها ولا ما شفتهاش؟ تمام. فطبعا لازم نظبط الكهرباء الاول قبل ما نقول الكنترول او الفتيس.